Bavandimwe rero nk'uko twabibasezeranije ubushize, ubu ngubu tugiye kubagezaho isomo rikurikira isomo ry'ubushize. Isomo rya kabiri tugiye kubagezaho ni isomo tugiye gushushanya, gukora filimu y'amashusho ayega. Ubushize twabasobanuriye uko application iteye, tubareka imfuruka n'imfuruka z'iyi application n'ibice biyagize n'ibikoresho umuntu akoresha igihe ariho ayikoresha. Ubu rero noneho tugiye gushushanya ibyo bita dessin anime nangwa cartoon, tuyishushanye tubireke uko bikorwa. Reka rero twinjire muri porogaramu. Turanyura kuri aka kashushanyo k'ubururu, turakirikaho. Nitugera hano turinjira, turakomeza twinjire tunyuze kuri kariya gashushanyo k'icyatsi. Turongeye komeza, ntituragerayo neza, turakomeza twinjire tunyuze kuri kariya gashushanyo nanone k'ubururu kanditseho newborn. Noneho tugeze aho tugomba gushushanyiriza. Ahangaha tugeze turi bushushanyirize, turi bukoreshe utu dukoresho turi mu ruhande rw'iburyo. Hejuru hariho akabuto kariho ikimenyetso cya V. Hariya naho kwemeza igihe urangije gushushanya, ni ukwemeza icyo umaze gushushanya. Munsi harimo akameze nk'akanyenyeri, kariya ni ako gusunika. Igihe ushushanyije ikintu kikaba kiri mu mwanya utifuza, uragisunika ukagisunikira mu wundi mwanya. Aka ngaka ni wo murimo wako. Hanyuma aka gakurikiyeho kameze nk'agakopo, kabamo ibikoresho byinshi. Kugira ngo ubibone ushyiraho urutoki ukarurekeraho gutya. Urabona ibikoresho bibonetse, harimo kare, harimo uruziga, harimo umurongo, harimo imakasi na turiya dukoresho tundi. Hanyuma agakurikiyeho ni aka ka penso. Aka ka penso rero ko gashushanya, nako gakoreshwa mu gushushanya. Agakurikiyeho ni igoma, ni iryo gusiba igihe wibeshe hariya ugasiba. Aka gakurikiyeho ni ako gusubira inyuma igihe hari icyo wakoze ukaba ugikoze nabi. Muri ruhande rwo harimo amabara. Ubu rero tugiye gushushanya, turebe. Tugiye gushushanya umuntu uriho akora siporo. Umuntu uriho akora siporo irimo ibipfunsi n'imigere, banza babyita kungufu. Turahera ku mutwe. Umutwe turawushushanya tunyuze ku ruziga. Uruziga nirwo ruradufasha kuwushushanya. Turahitamo uruziga, noneho dushushanye hano. Tumanze turebe amabara arimo, turi mu ibara ry'umweru kandi ntaho ryadufasha. Reka tujye mu ry'umukara. Okay, ibara ry'umukara. Noneho dushushanye umutwe. Twahisemo uruziga. Okay, umutwe rero nguriya tumaze kuwushushanya. Dushobora gushyiraho amaso, amazuru n'umunwa. Kugira ngo tubishyireho turakoresha ibara ry'umweru. Ni ijisho rimwe. Ijisho rya kabiri. Noneho dushyireho amazuru. Amazuru yo turayashyiraho dukoresheje akarongo, ko uruziga rwaba runini. Igihe hatariho, ni izuru rimwe. Uwashaka yarekera aha. Noneho dukore umunwa, turakoresha penso. Okay, ngira ngo uriya ni umutwe, ikibuzeho ni amatwi. Kanze ndebe ukuntu nashyiraho amatwi. Ndakoresha ibara ry'umukara. Okay, ariko ndagabanya
umurongo kugira ngo dushobora kuvuga tuti ariko kuriya gutwi kw'ibumoso ni kunini cyane, reka gusubiremo. Reka mfe kurekera hariya, hanyuma nemeze hariya kuri vi. Agatwe kanje akibitse hariya muri newborn, hariya munsi ya newborn ndashushanya indi newborn, ndakanda kuri newborn nsubire aho bashushanyiriza. Ni ukuvuga ngo newborn ni urugingo, ngira ngo urugingo nk'uko mubizi ruba rugizwe n'amagufa. Ubwo rero niyo mpamvu hariya bavuga newborn. Urugingo ntawe warushushanya rutari mu igufa, kuko amagufa niyo atuma ingingo zikora. Hanyuma ngiye gushushanya igihimba. Igihimba ndagishushanya nkoresheje kare, ndahitamo kare hariya, ngira ngo ndi mu ibara ry'umukara. Hanyuma igihimba nshobora kwemeza ko kiraba kimeze gitya, ariko kubera ko kanze ndemeza nacyo kibike hariya, nsubire kuri newborn kugira ngo nshushanye urundi rugingo. Maze kubona umutwe n'igihimba, asigaye gushushanya ukuguru. Nanone ndasubira kuri kare hariya mpande enye, iramfasha gushushanya ukuguru. Banza nshushanya akantu kameze gatya, hanyuma shiriho umurongo. Kubera ko mu kuvi haba ari hatoya, ni ngombwa ko haruguru mu itako haba hanini. Gushushanya ni ukugerageza gukora ibintu bimeze neza. Hano ndaja gusubiramo, hano ngire umurongo munini wagutse kugira ngo utaza kuntwara umwanya. Iri ni itako, naryo ndarijana hariya rije kuri bone. Hanyuma ngire newborn, iriya gice maze gushushanya nicyo kwitako. Ngiye gushushanya icyo hasi munsi y'ukuvi. Nanone ndakoresha kare mpande enye. Nizera ko aka gahagije, kugira ngo cyagiyeho nacyo. Ubu rero nshobora gutangira gukora umuntu. Kugira ngo ntangire gukora umuntu, ndamanza ibi bice byose maze gushushanya ni za bones. Izi bones maze gushushanya ngomba kuziteranyiriza hamwe kugira ngo zibyare umuntu. Ndamanza rero nkirike hariya muri kariya kadomo k'ubururu kari hagati muri ekara, gahindura ibara karasa n'umuhondo nkuko nayo babwiye. Abona kabaye umuhondo. Noneho nkoze urutoki kuri kiriya gihimba, nogira ngo mbone ka kadirisha kariho attach. Ngiyo nayibonye, ningira attach. Urabona ko igihimba kigiye hariya hagati muri ekara yacu, muri screen hagati, ariko gihagaze nabi kuko kariya karongo k'ubururu gatambitse niryo gufa. Ibi bindi bihari by'umukara ni nk'aho ari umubiri, nk'aho ari inyama ziri kwigufa. Buriya rero ntabwo inyama zishobora kuba kwigufa kuriya. Ni ngombwa ko kiriya gihimba ngihindura kigahagarara neza mu igufa. Ndasubira ku gihimba cyacu nje gukora editing. Ndashyiraho urutoki
haze iyi fenetere iriho edit, nkande kuri edit, hanyuma nsubiye hahandi dushushanyiriza. Ahangaha dushushanyiriza rero ngiye kubirindura iki gihimba gihagarare neza mu igufa, kuko kitambitsemo bikoze umusaraba kandi kigomba guhagararamo. Ndakanda kuri kariya kameze nk'akanyenyeri, kuko niko kamfasha gusunika kiriya gihimba nkakibirindura. Okay, ndashyiramo intoki ebyiri, noneho ngende mbirindura. Iyo ukuyemo urutoki wirinda gukuriramo intoki ebyiri icyarimwe, kuko hari ubwo kariya gashushanyo gasimbuka kakajya ahantu utareba, bikaza kukugora kukabona. Ngombwa ko nshyiramo hagati. Okay, barimo hagati, noneho nemeze. Murabona ko noneho bone igufa ryacu riri hagati muri ruriya rugingo. Nshobora kubirindura gutya, ahagarika kuko iki ni igihimba. Kuri iki gihimba rero ngomba gushyiraho umutwe, ariko mbere y'uko nshyiraho umutwe ngomba kumanza nashyiraho ijosi. Ndashyiramo igufa gusa, ntabwo ndashushanyamo umubiri, ariko nshatse ndashushanyamo umubiri, ariko kugira ngo twihute ndashyiramo igufa gusa. Biransaba rero kumanza nakora new bone ariko iri vide, ni ukuvuga iri empty, itarimo ikintu. Ndagira new bone, ubundi dusubiraho dushushanyiriza, nemeze nta kintu nshushanyijemo. Ndagira igufa ritariho umubiri, ni nemeza. Ngiye gukanda kuri V hariya, birampa bone hariya iri mu busa. Ngira ngo iri hasi, ni iyi ngiyi iri hasi y'izindi turiya tudomo dutatu, tukwereka ko ari bone idashushanyijemo ikintu. Iriya bone rero iri idashushanyijemo ikintu ndayatakinga kuri kiriya gihimba, iraja hariya hari akadomo kabaye umuhondo. Ndakandaho mbone attach, kande kuri attach. No, ngiyi bone itariho umubiri, ngiyo ngira ngo murayireba. Iyi ngiyi iramfasha gushyiraho umutwe, ariko ijosi rihari. Noneho hariya ku kadomo k'umuhondo ndatacingaho umutwe. Ngira ngo uko batacinga ni ugukora kuri ntuza hakaza attach gutya. Umutwe nawatacinze, ariko nawo ntabwo uri kwigufa, uri ku ruhande rw'igufa. Ndasubira muri edit kugira ngo nywushyire mu igufa neza. Ndakandaho bampe edit, noneho nde kuwusunika nkoresheje iriya buto imeze nk'akanyenyeri. Ndashyiramo intoki ebyiri, noneho manure, mbirindure. Okay, umutwe urasa naho wagiyeho, ni ukuri hejuru cyane, ndawigiza hasi. Okay, noneho rero umutwe ugiyeho, hasigaye rero gushyiraho amaguru. Ndakirika hariya hasi, hariya hagiye mpashyire, hariya hagiye habaye umuhondo mpashyire itako. Ndakanda ku itako, attach, itako ngiri rigiyeho, ariko rirasa naho ridafatanye na kiriya gihimba. Ngomba kurisunika, kuko kariya kadomo kari nahereyeho ko ntabwo gashobora kwimuka. Kariya niko kibanze, ntikava mu byimbo, ahubwo itako niryo ndasunika ryigize haruguru. Ndasubira muri edit, noneho ngiye kuri kiriya kimenyetso kimfasha gusunika, sunike. Okay, noneho kubera ko umuntu agira amaguru abiri, ndakirika hariya hagati, natacinkeho ukundi irindi tako. Okay, ebaye amatako abiri. Noneho hasi hariya ndashyiraho igice cyo munsi y'ukuvi. Iki ngiki nashushanyije aha ngaha.
muri ataci. Muri ataci. N'aha ku kundi kuguru niko mbigenza muri ataci. Noneho ikintu habuze, amaguru arabonetse, ndashyiraho amaboko, ndayanyuza hariya haba ari akadomo k'umuhondo, ndakoresha iki gice cya nise itako. Okay. Noneho natacingeho ikindi gice, noneho nshireho n'amaboko, ndakoresha kariya. Noneho na hano muri make umuntu wacu turamubonye, uyu niwo bita Stickman. Noneho tugiye kumwemeza kugira ngo tubone uko tujya gukora, tugiye kumusevinga tumubike ahantu kugira ngo tubone uko tuza gukora. Kamushyire hariya hasi, ngo aje hejuru, nubwo ngewe nahisemo siloti yo hasi, ariko nuriya ubanza hejuru y'utundi dushushanyo. Hanyuma ngiye kuva mu gushushanya nje muri animasiyo, biransaba gusubira inyuma gukora roturu. Ngira ngo umuntu ukoresha telefone azi uko bakora roturu. Ngeze rero hano aho dukorera animasiyo, turinjira muri kariya gabuto, kariya akamenyetso k'icyatsi. Okay. Kubera ko iyi ekara ari ntoya, ndayigira nini, ndaja kuri edit scene, scene size, harimo defo, hanyuma mpitemo iriya yo hasi y'izindi, ihera izindi. Okay. Noneho screen yabaye nini, ndi insatinga, ndaja kuri insate hariya ibumoso, ninjizemo uriya muntu maje gushushanya, nje kuri custom items. Noneho nuwuhe nashushanyije, nuriya uri hasi, nguwo yageze kuri ekara. Ndafunga biriya bintu kugira ngo bitambuza kureba, hanyuma mugire munini. Ubu ndi kuri sene ya mbere nk'uko nabibasobanuriye ubushize. Tugiye gukora ku buryo akora umukino wo gutera amakofe, dukore animasiyo. Ndaja kuri sene ya kabiri, ndakanda kuri kara kamenyetso k'agafureshi kareba hasi k'ubururu. Ngeze kuri sene ya kabiri. Kuri sene ya mbere yarahagaze gutya, kuri sene ya kabiri ndagira asimbuka. Iyo umuntu agiye gusimbuka azamura amaboko hejuru, iyo umuntu agiye gusimbuka azamura amaboko hejuru. Kanzengire azamura amaboko hejuru gutya, hanyuma akazamura n'amaguru hejuru.
hanyuma muzamure hejuru, njye kuri sene ya gatatu mumanure, ariko namanuka hasi noneho ya maguru yari yazamuye n'amaboko arabimanura. Tujye kuri sene ya kane. Sene ya kane tumukore yuname, arunamye, ariko niyunama arahina no atangiye gufata pozisiyo yo kurwana. Sene ikurikiyeho turakora ku buryo atera ikofe bijanirane n'umugeri. Sene ya gatanu turamugiza imbere gato, ngira ngo umuntu nguwo yateye umugeri. Hanyuma sene ikurikiyeho turakora ku buryo agarura amaboko ye mu mwanya wayo. Sene ikurikiyeho akora ku buryo abirinduka. Kubirinduka kwe turakanda kuri flip hano, ngira ngo twagiye muri edit unit, hanyuma tuje kuri flip karamuhindura ka flip ahindukire. Abonye, ariko turamuhindura hanyuma ahite
hanyuma seni ikurikiyeho tumwigize imbere gato, seni ikurikiyeho amanura akaguru, manura akaboko, okay. Ubu turarangije gukora animation, reka dukore play turebe. Twagerageje kugira ngo murabibona, aratera agatambwe, wenda ushobora kubikora umuntu abikoze yitonze abinoza neza cyane. Ngira ngo ibi mbikoze nihuta nk'umuntu nyine wagira ngo mbereke uko ibintu bikorwa, ngira ngo mwakurikiye nuko bakora animation. Iyi animation yacu ngira ngo nta magambo arimo, ariko ushobora no kuyashiramo, kambereke uko bayashiramo. Uyu muntu nubwo iminwa ye itava mu byimbo, ibyo gushushanya umuntu ufite iminwa ivuga, ibabaguza avuga, tuzabigeraho nabyo turebe ukuntu bikorwa, ariko reka tube dushizemo ijwi. Turanyura kuri turiya turongo dutatu, hanyuma tumanuke hariya add audio, tuje kuri voice recorder, hanyuma tugere kuri utu tuntu rero, hano iburyo nitwo turadufasha kuri coding audio. Hanyuma reka turi coding audio, nidukora kuri kara shushanyo gafite ibara rijya gutukura nangwa ry'umuhondo ujya gutukura, turaba biratangira kuri codinga. Kanze playinga animation igakorwa. Kuvuga ngo aya majwi maze kuvugiramo kanyabumvishe, turari codinga kandi umuntu ariko kubera ko ntifuzaga kugira ngo bijyemo, nshobora no kubisiba, ni inkora rotour birahita bivamo. Kuvuga ngo ubu ntabwo byagiyemo. Kansubire rero kuri codinga, ndaja kuri turiya turongo dutatu turi hano ibumoso hariya hejuru, nje kuri add audio, noneho voice recorder, no haze turiya tuntuza nkore kuri kariya k'umuhondo, ariko ngomba kuba niteguye kuvuga amagambo nayateguye. Ngo tu playing abibonye, kubera ko bigenze wenda uko nabishakaga, ndaja kuvivura hariya kuri vi, ijwi riraba ryagiyemo. Ubu nshobora playinga noneho bikazamo. Aha, okay. Ngira ngo rero nuko nguko ibintu bigenze.
ngira ngo ibintu nuko bigenze. Agasomo k'uyu munsi tube tugagarukirije aha ngaha, tubasaba niba mudukurikira kugerageza kutubaza ibibazo by'ahantu twakosora, by'ibyo twasobanura kurushaho, kugira ngo aya masomo yacu arusheho kubanogera. ngira ngo igihe twari dufite ni iki ngiki, ariko nyuma y'aka gafilimi ngiye kubashiriraho umwitozo. Ngiye kubasaba kugerageza gushushanya mukurikije utu dushushanyo ngiye kubereka nadukoreye hano muri telefone. Mugerageze namwe kongera kudukora muri telefone yanyu. Nta magambo araba arimo, gusa murakurikira uko za sene zigiye zikurikiranye, uko nagiye nzishushanya, namwe mugerageze kuzikora nkuko nazikoze, uko nazishushanyije. Iyi ni sene ya mbere, sene ya kabiri, sene ya gatatu, ikurikiyeho, 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 ikurikiyeho. Ni izo ngizo ngira ngo murazibonye. Kugira rero ngo murebe animation uko imeze, mwayibonye, ugomba kubyara. Mwayibonye. Iyo ushaka rero gukoramo video, uragenda ukajya kuri turiya turongo dutatu ibumoso, ukaza kuri export. Ariko mbere yuko exportinga ugomba gusavinga project. Jewe ibi mberekana ama project na savinze muri telefone, ariko nawe mbere yuko ukora export byaba byiza ukoze project, kuko iyo udakoze project hari ubwo ibintu wakoze bitakara ukaza kubibura, kandi byagutwaye umwanya ubikora. Ubwo rero njewe ndasavinga buri gihe, nkakora savinga project, nkabona nkakora export. Export rero narikoze, ntago ngiye gukora iyindi, ahubwo reka mbereke agafilimi kavuyemo. Ngira ngo naka ngaka. Ngira ngo mwakabonye. Bavandimwe rero nshuti z'urubuga rwa Hanga Umurimo e-learning channel, nagira ngo mbasezereho, mukomeze mugire ubuzima bwiza, naho utaha. Ciao.